Reka twongere dutange mpore ku bwoko bwacu bukomeje guhura n'ibyago n'amakuba n'amapfa za buri munsi. Dusigaye turi ba pole mu gitondo, pole ku manywa, pole nijoro. Ni ikibazo gikomeye cyane. Impanuro ntanga ndazerekeza ku migwi nk'itatu. Mesaje ya mbere, reka mbwire ababyeyi cyangwa se ubwoko bwacu butuye hejuru ku misozi. Abavandimwe ubwoko bwacu, ababyeyi bacu dukunda, nimwe duhaye mpore ba mbere, kuko nubwo bose bapfushe ariko ni mwebwe muri kumwe n'abana bawe bashira, ni mwebwe muri mu marira, muri mu gahinda gakomeye. Ariko kandi ntimuhere kuri mpore, ntimuhere kwihanagura, nimwishake mu bisubizo, kandi mwoye gutega ibisubizo ahandi. Ibisubizo nimwe mubyitegamo. Nta wundi muntu bakunda, nta wundi muntu barara ijoro, nta wundi muntu bakera inkera, ni mwebwe mwenyine. Nimba mutiteze mu bisubizo, mukicara mwiteze ngo hanze, ngo mu mahanga cyangwa se abari hanze y'igihugu ngo hari ababa batekerereza, nta n'umwe muzapfa mushire, kandi uzapfa wa nyuma tuzamuhamba nk'ikigwari. Rero muri abantu b'abagabo bafite ubwenge, nta wundi ubakunda, ubifuriza cyangwa se uzabagenera uko muzuba. Umwe wese, abo bari hanze bose bararyamye, baratekanye, bafite ababo, bariga ko barazamura amaproje yabo, ariko mwebwe nimwe mufite ibyago. N'ibyo batekereza ni ibindi bashaka kuburiraho kugira ngo bongere bazamuke ku bindi. Rero bavandimwe bwoko bwacu, nimutekereze uko mungana, muri kwijisha. Nimwunamanwe mutekereze ngo si niki kitubereye, niki kidukwiriye, niki twokora. Nimutishakamo umuti, muzaharamurira kuzageza kwa nyuma, kandi wa nyuma babwiye kuko azohambwa nk'ikigwari, atazahambwa nk'umugabo cyangwa se nk'intwari. Indi mesaje ya kabiri, reka nyiheze Afande Sematama. Afande Sematama, uri umusirikare wize igisirikare, uzi igisirikare gikorwa. Umusirikare nyawo si ufata defense zinshi, umusirikare nyawo si ubohoza ahantu hanini, umusirikare nyawo si ugarida defense ziwe. Umusirikare nyawo nusoma intambara aho yarwana, akamenya igihe irwana, akamenya uko irwana, n'umwanya atayirwana. Fata umwanya utekereza. Ndabizi ko iyo ntambara utayikomandinga, ikomandingirwa kuri, ariko nanone wisigarize hakawe k'umusirikare wize igisirikare. No mu gisirikare bagira itegeko rivuga ngo ordre mal donné n'est pas exécuté. Niba guheza itegeko ridakwiriye, ugasoma intambara ukabona udakwiriye, iyo ntambara uyange, wisigariza akantu. Nurinda ngo buri gihe ngutegekwe, ngo urinde ngo akaba kose ngo hamagare ngo bazokubwire, kubwije ukuri kose uzoshira umarisha bufite, kandi nyuma yaho bazakwita ikigwari. Ntabwo uzaba intuzi, uzitwa andi mazina k'umuntu wamarishuje ubwoko. Rero isigarize nk'umusirikare nkoze ikintu. Jewe giye kimwe bigeze kuntuma ahantu turi muri ya nzira ijangora na section, haje ibifaro birenga 8, haje amakamyo irenga 45, haje indege za Mirage, haje za helicopter. Komanda wanje waro hari ngo ni safari, ngo aje kumbwira ngo wewe upiga adui ngo mtowe hivyo vifaa. Mbwira abasirikare nari mfite, ndababwira ngo hasigaye hanje, hasigaye gukoresha ubwenge bwanjye mfite, naho amategeko yo igituma rikaratanga libiri. Twahavuye kuko sinari mbishoboye kumushira ibyo bifaa n'ibyo bikoresho byose. Ubwo hasigaye kurokora ubuzima bw'abo bantu mfite. Rero muvandimwe inshuti, tekereza, fata umwanya utekereze. Ese iyo ntambara ukorera Rwanda gute? Icyerekezo ni kihe? Uzayitsinda gute? Sigitangaza n'igihugu ino Amerika na negosiyo izirwana intambara, ari igihugu première puissance gifite imunde za rutura, ariko iyo kirwana intambara kikabona izo ntambara ko baragitakariza buri munsi. Umwe urujono n'abandi ko barapfa, baranegosiye mu bihugu byinshi bavayo kugira ngo barebe kuntu bataguma gupfusha urujono. Ariko wewe buri munsi na gatatu kurapfusha, na gatanu batanu, na kabiri umwe, n'iposho 7, na kangahe finalema kurinjiza bangahe. Uragoswe impande zose, uko urakomeza kurwana iyo ntambara. Frere muvandimwe inshuti, fata umwanya utekereze, isigarize ntukoreshwe nka robo.
uno munsi kurafata inkomeri warayizohereje ngo nibazijane mu Rwanda. Ese izi nazo muri izo nkomeri wohereje hagiye sinzi ko hazoshika izikwiriye, zagiye zipfa mu nzira, zindi zitegwa zambushe, zindi zigira gute. Uno munsi uratangiye gustokinga izindi nkomeri, abapfuye ntituvuga. Numara kuzigwiza wohereze, finalema hazasigara nde? Wewe wenyine. Fata umwanya utekereze, urebe intambara wa Rwanda, aho uyikuye, aho uyigejeje, naho wayijana. Nigeze maze iminsi ntanga zino mpanuro, ni kera na hano wewe n'abayobozi bacu, kuva kera, kuva igihe umunsi wa Mutebutsi Arasa na Biola, izo mpanuro narastanze. Igihe twafatiwe ambargo hari, izo mpanuro narastanze. Umunsi mutangaza ko mu AFC, izo mpanuro narastanze zirahari. Umunsi mufata Minembwe narazitanze. Navuga ati se rero munyine mufate evaluation, murebe iminsi mufashe Minembwe, mumaze kwibyaza uhe musaruro, murebe n'ibyo mumaze kwatakariza. Uno munsi muri Rugezi umaze kwatakariza abana bangana gute? Rugezi umaze kwikura mu kingana gute? Balansinga ushire ku muzani urebe, ushire mu nyurabwenge, ureke gukoresha amasantima. Nutisigariza abo ugakoreshwa nka robo, ndakubwiye ngo irangiza ryawe rizaba ribi ikomeye. Izindi mpanuro ntanga, reka ntanga impanuro ku bwoko bwacu, aba bambaye aba balideri bambaye ikoti ry'ubulideri jewe ntemera. Bavandimwe bwoko bwacu, dore mwabaye nka Autriche ihisha umutwe ikagira ngo ntiyaboneka. Murabizi, mugira ngo ntibabizi. Mbere abari babizi ni bakeya, ariko ntekeza ko uno munsi abantu bose bamaze guhumuka. Kandi uko mukomeza mugwiza ibyaha niko muguma kugaragara. Winkende ko ikomeza yurira igiti, ngo niko ubwambure bwawe bukomeza kugaragara. Bavandimwe inshuti bwacu, nta kintu mwakoze kitobabarirwa. Ndimugezaho, murabizi ko muri 1998 mwakoze declaration, musiga abana uhereye ku escort yanyu n'abandi babiguze bare barabahayira myanya, barashira abana ibihumbi birenga 4. Kugeza n'ubu amagufuka yabo yatwawe n'imivu, abandi ayandarirwa n'inkongoro. Musubira Kinshasa muyagenderaho, muyatwariraho imodoka, ntimwigeze mugira n'umunsi n'umwe ngo muyegeranye muyahambe mu cubahiro, cange se munabagire n'umunsi wo kubibuka, cange se munatohoze n'urupfu bapfuye kugira ngo muhebuze imfubyi cange abapfakazi basize. Mukomeza kubaka ama etage, murazamuka. Murabizi ko ibyo mwakoreye Mutebutsi, mubwira Mutebutsi ngo narasa na Biola, nta munyamurenge nyorwara ntaki. Uno munsi Mutebutsi ararasa, abantu bapfuye Bukavu barenga 30 biviramwo abanyovira barahunga mu Gatumba baja gushirirayo. Urabazi uno munsi uri mukwiriza ingona ngo abanyagatumba ngo ni justice. Ari wewe cyanzo, ari mwemwe intangiriro y'ibyo bintu. Murabizi gihe mwari abayobozi, ibintu byatubayeho hariya muri ba president ba RCD hariya, ubwoko bwacu mwamaze igisirikare. N'ubu nzanibaza igisirikare mwamuja kubaka kimeze gute, n'ubuhe bwoko bw'igisirikare icyari gihara rimwe makimaze. Aha abasirikare bavaga kurwana bakaja kurya mu ikanisa akaba ari ryo ribahembura. RCD hayinjiza amafaranga muhamuduza ama etage, muhamwubaka inganda hanze. Aha abasirikare bajaga mu ntambara batagira isasu, kugeza igihe ababyeyi basorora bakaja mu Burundi ngo baje kubaho dusasu kurinda ababyeyi. Ico gihe nico gihe iwacu hashize hasenyutse, imihana irashira irarangira. Aha abasirikare bakomerekaga mukabashira abanyina bakaja kuboreramwe abanyina. Ibyo byose muzi ko mutabizi, mwahishe umutwe, muzi ko mwihishe mutabizi. Murabizi amacakubiri y'abanyamurenge aho yatangiye, mufata imira rimwe muyikuza iyindi mukayirangiza. Aho muhishe umutwe, muzi ko ibyo batabizi. Murabizi ko abana bafashwe mu mateko akabera barenga 100. Mwabuze n'itike n'umutima wa tike yo kuja kubatarura ngo mutarura abo bana. Murabizi ibi byose bihariye. Abo bose babikoze muri kumwe aho ngaho, muri kumwe nibo bashobuja indimi ko murahindura. Umunsi umwe ngo ntawanga konkanyira ngo rwa ruheri, umunsi ibyo muguma muhindura. Muzi ko muhaye muhenda abana, muzi ko tutabizi, mwahishe umutwe, muzi ko ikindi gice tutakibona. Nimugezaho ngaho, ntimumere nka Satani kuvuga ngo kera naramaze kwandura ntaho noba nkigize. Gezaho abana b'abanyamurenge si ibitoki ngo barera imvura yaguye ngo tuzoje gusoroma. Abana babatakara barakenewe, turabakeneye n'abana babase babanyina. Abanyu murabafite iyo ngiyo, muko murabigisha ko muragira iki, aba bandi ko murakomera ngo nimuzamure.
n'ubu ngo mwohereje ramforo, abandi nabo kumva bavuza induru ngo umusada bwoko bwacu. Reka iyo message nyiheze abanyamurenge batuye hanze. Abanyamurenge hanze baracecetse, bamwe bariko bararebera biba abana barashize, ubwoko burasambutse, umaze kumera nk'umwenda waguye muri acide kuratabuka uko wize. Abagabo bize ariko arakunguta ikoti igiye ngo ndumudoktere ndo muri lisansiye nakoze maîtrise nakoze ibiki ngo numugabo koratinya baza ukuri, babakangishije kubatuka, kubasebya, kubandarika, ukamutinya ico ngico, ukareka kuvuga ukuri, ugahitamwo kugaride kudatukwa kugira ngo ubwoko bwanyu burangire. Ubona icyagaciro ko ari kugaride personality yawe kugira ngo ubwoko bushire. Bavandimwe ubwoko bwacu, ibi bintu mwaye mukora iyo silence muri mumenye kuko ni mubaye namwe nka Autriche, nubwo muhisha umutwe harabariko babona muriko muragaragara nabi, kandi amaherezo muzagira isoni n'ikimwaro, n'aba bana abazasigara bazarokoka bazabavuga nabi, bazabarira nabi, muzasaza nabi. Abandi bari hanze baba bakomera ati intambara muko murishima ngo umusada waje. Ndakubwiye ngo nta musada waje, ibi tuora tubibabwira tubihanura, hagiye urupfu. Umubare ukungana niko n'urupfu rwiyongereye. Uko mwongereye amasasu muturanye nabo ngabo bafite amajambere, bafite amahoro, bafite iterambere, bafite imiriro, bananiwe kubaheza imiriro, ko barabaheza amasasu n'ibibomba ngo nimujane wanyu, mukishima ngo umusada waje. Kuriya mubari mwongera niko n'impfu muzongera. Ibi ndababwiye ibyo byose nagiye mbahanura byagiye biba, niko n'impfu muzongera. Uko mwongera ramforo niko nabandi bayongera, kandi simwe mufite nishi, sinamwe mukora amasasu menshi, sinamwe mufite amafaranga yo kugura yandi, abandi nabo niko bongera. Murazana ibifaro, bazana ibindi, muzana indege, bazana ibindi, ibyo byose birasiwanya. Intambara murayimuye, muyikuye muri Noro, muyijanye wacu, ko murakubita amashi mukishima umusada waje. Hari no turadio twadukomera ngo wewe mama njewe gakunzi we. Ubwoko bwacu turi ubwoko bumeze gute budatekereza, turi ubwoko bumeze gute butagira kahise ukatwigisha kazoza. Reka mpanure abayobozi bacu ba gisirikare aribo General Gasita na General Masunzu, bavandimwe bwoko bwacu, nubwo ibi bizabaye nimurebe nimuramire buriya bwoko uwo ari we wese ushobora kuramira. Iriya ntuze yo gusinayipinga uno munsi mwateye abari abateye bagiye hapfuye batanu, hapfuye bangaye bagasubirayo, ubwoko bwacu burashira. Nimwe mufite wa rugamba, nimba mubishoboye nimuzane igifosi ikundi mukubite bari abahungu baveyo, murinde abaturage batekane. Ariko urujono rw'intambara rwa buri gihe cyangwa nimba bananiye nimureke bahature, ariko buri munsi kuoraturira tugira gutya tibikwiriye. Mukurangiza natanze impanuro mbere nazihaye na General Makanika tarapfa, n'ubu ndazihase matama. Ibi bintu muri ko murakora biza igihe amateka azahinduka. Abo mwitwa none ejo sibo muzitwa. Nabwiye General Makanika, namubwira ngo General Makanika, iyaba ari njewe wari uraho umwana wawe nari guhamagara General Gasita, kamubwira ngo General Gasita waje, nari maze iminsi nikoreye ubwoko, kandi umenye ko atari wabo byaye, sinawe sekuru w'abanyamurenge, sinawe bakunda, sinawe vukana nabo kubaruta. Ukabwira General Gasita ati narwanye intambara hano nije nyine nta bandi bahari, none waje nawe nabangu kuko arabanje, dore noneho unashigikwe na leta. Ngahakira akira ngwino mfatire mu ngata nawe urinde bano bantu ukinjure subire mu kibira cawe, ahasigaye nibapfa bazokubazwe jewe dore kumenguhaye. Ukabikora gutyo. Ariko byageze igihe General Gasita ahamagara General Makanika yanga kumwitaba, kandi ngubabaye ni ubandura umwe. General Makanika ari kumuhamagara mbere, ariko aramuhamagara aranga. N'ubu nico mpanura Sematama iyo ntambara si wese kuruza abanyamurenge, si wowe babyaye, si nabo bakunda, nta n'intuze. Hamagara abo banyu mukorana, aba general ba leta bahamagare mwicarane, mwiga ukuntu murinda abaturage. Umuntu abishiremo n'abashefu, kandi ndabizi ko bazabarinda, si wowe bakunda kubasumba. Ariko ureke kwitanga buri gihe kumakwira burya. Nyuma y'ibyo nutabikora ibyo bintu, iyo ntambara nta sura, nta gikebe, nta ntuze yo kwitsinda, kuko tifite nikiziba kitakiriyo kija. Ni ibintu, ni intambara y'abaswa, ni intambara y'abashumba, ni intambara badatekereza. Nimba utekereza, nimba hari utekereza ngo intambara zoitsinda, iyo minembwe izarangira, nimba imishikirano ibaye dusigarano tuburi, nta kintu uzokora.
cyangwa icyo ari cyo cyose, nta gikebe nkubwiye gihari cyo gutsinda iyo ntambara. Hamagara bagenzi banyu mwicarane, ubabwire, ubashinga aba bantu babarinde, ukinjure woye ku bintu atari uko ayo maraso yose ayapfa. Ndakubwiza ukuri azakubarwaho, uzasaza nabi. Murakoze.